Ekitabo kya Daniyeli eshura 10. Daniyeli okureeba ekitiinisa kya Ruhanga. Omu mwaka gwa kashatu ogw'omu busingye bwa Kuro omugabe wa Buperesi, ekigambo kikashururirwa Daniyeli owayesirwe Beliteshaza. Kandi ekyo kigambo kikaba kiri eky'amazima nikimanyisa eby'orugamba rw'amaani. Yakyetegereza ebyayorekirwe byamushoborokera. Omu biro ebyo nyowe Daniyeli nkamara sabiiti 3 ninganya, kandi omu sabiiti ezo zoona tindariire kokurya koona kanuzire, enyama n'obuyakuba vinyo tibirahikire mu kanwa kangye, kandi tinderabizeho kajuta koona. Aha kiro kya 24 omu kwezi kw'okubanza nkaba nyemereire aha nkungu y'omugyera ogurikwetwa Hidekeli. Kunimukiza amaisho nareeba omushaija ojwire omwenda gwa kitaani ayezirikiise orukoba rw'ezaabu nungi eya Ufazi. Omubiri gwe gukaba nigushusha beruro, aha maisho ge nihashusha omurabyo, amaisho ge nigashusha amatabaza g'omuriro, emikono ye n'amaguru ge nibyengyengeta nk'omuringo gwezibwe, n'iraka rye riringa ery'abantu bingi. Nyowe nyenka Daniyeli ninye nareebera okwo kworekwa, abantu abu nabaire nyine tibarakureebire. Konka bakatetema munonga bahunga baza kweshereka. Ntyo nasigara nyenka nareeba okwo kworekwa kuhango, omuri nye tahasigaramu twana twona, n'oburungi bwangye bwahindukira kimwe obujunde, amaani gampweramu kimwe. Bwanyuma namuhurira nagamba kunahuriire iraka rye nagwanza njumiire, nagwejegyerera kimwe omutwe ngucurikire okuzimu. Kandi reeba omukono gwankoraho gwansiga nintetema nsimbire emikono n'amaju. Yangira ati, iwe Daniyeli omushaija orikukundwa munonga, tomutuma habi ndikukugambira kandi oyemerere gye ahabw'okuba nakutumwaho. Kuyabiire nakingambira ekyo kigambo nayemerera nintetema. Atyo yangira ati, Daniyeli otatiina ahakuba okwiha aizoba eryotandikiireho kutaho omutima kwetegereza n'okwecureza omu maisho ga Ruhanga waawe, ebigambo byawe bihuriirwe, kandi nikyo kyandeeta. Konka malayika w'obugabe bwa Buperesi amazire ebiro 21 ankuumiriire. Bwanyuma Mikayeli, omwe ahari bamalayika bakuru, ija kumpa emikono, ntyo namusigaho n'ogwo mukuru w'obugabe bwa Buperesi, nija kushoborera ebirubaho abantu bawe omu biro bya bwanyuma, ahabw'okuba okwo kworekwa n'okw'ebiro ebiriija. Kuyaherize kungambira ebyo bigambo, najumara ahansi nagobwa orurimi. Bwanyuma reeba hiija orikushusha abaana b'abantu yankora aha minwa, nikwo kwashamya akanwa kangye nkagamba ningira owabiire anyemereire omu maisho nti, Mukama wangye ebinyorekirwe bindeetiire obusaasi nahweramu kimwe amaani. Mbwenu nkanye omwiru wawe Mukama wangye nimbaasa kugamba niiwe, ahabw'okuba tinkiine twana twona n'omwisyo gwampwiremu. Kandi owabiire nashusha omuntu yankoraho yangaruramu amaani, yangira ati, iwe omushaija orikukundwa munonga we otatiina, huumura garukwamu amaani ogume omutima. Kuyangambiire atyo nagarukwamu amaani nagira nti, Mukama wangye kogambe ahabw'okuba wangaruramu amaani. Yambuuza ati, nomanya ekyandeeta ahari iwe? Reeba hati naza kugarukayo kurwana na malayika wa Buperesi, kandi kundiheza kumusingura malayika wa Bugiriki ryija. Konka ninyija kukugambira ebihandikirwe omu kitabo ky'amazima, kandi tihariho ndiijo ou ndikwatanisa nawe kubarwanisa okwihaho Mikayeli malayika wanyu.